Machano pay. Ya minia na ho te say no pay so. Nyame so no kro me ho ye pa. Okay. Eno amuko share mu na nka ye nyina anim say eno anka ebehu ba bia yewura kompra kun oda. Na nso so ye etie de say nkomodie no ansi pisan say omukoto aba edi kan no. Enhye bi omo ye no ase election committee no ya asesa no. Enti mu amuko share no mu bi na mo ne omo nya adwene. Ekoye nti no ahyew nti mu tu share. De ete no sa na te na bibi ba bio ne ka ho antimantiman si gina ye na manye ballot no wada roma yenti anope Yo minia mame fasa kwanya iso na menchia watiefo ene wafo inara anope nya oka ene no kwetrodo na wosenke ndora enanka ye poto abada yehu nya ballot box na beba no ballot paper na beba no omo bet ombeba so no ni in the order say be we number 1 and we number 2 now so you call you know Sompa there was say almost trust say almost the constitution next year September be 12 ba was the trust na yep rules and regulations are be used to that govern the entire process into you call you know for you say say almost sakra rules na yedi kind to abano yedi yi enipa enum no no so much say first rule by nanka oye MP oye card bearing member oye minister nanka oye regional executive ana COBia oye Juma state owned enterprise and the ka hono sanko fo yanka muntimi nye pooling agent muntimi nye agent ma obiara but say so dey almost dey be enye ni sa na sanko fo amidi ka mo bo mudin no obia betimi aye pooling agent ama obi the benefit so etrans no hu say as far as no trans no mu say no e basa dia na say entwa ye fi say na ahunu anu a air cost war na intimidation na air cost war no undue influence na air cost war na say e don't ye shebu kana no na just imagine say o koto aba na original executive and original chairman na ye pooling agent say in effect in the presence no kwa say we are who you ever told so and now come say for the sake of say about for be dia bana tum na integrity ni be jira ho na hunu bia am mu nu de nanka what ye na say na first ye no na ye ma independent people ya ekoye agent ema aspirants no eja no enkomo no mu didi a we ka we na we aka we ka we ni we aka we na e twa say well say Bruce na mode ba no say ya anye ne such a way ya say ne be ya na any e beto aba no na emu ada ho project na transparent na free and fair dia any mu men san ko dwin ho bio and e dey sorry na we say ka say free and fair elections are any kwa say who be eto obi so se wokoto aba eni kwa se obi feel say enam papa ya wo se ya wo hwe manim nti no me wo se meto maba kwa ha e basa na like say aba no ye skill no enti penifo hwe ya no mo no I mean because penifo as parents no hwe ya no mo ka say no this will not help democracy e don't you know yenwine ho yentwe yempem kwachiri kakra na yenwine ho because aba na ye to do internal election any person edi flag bearer no ya kono emma party na no ya kono amaga na mine okay la about that a quick one no mumu en kaso na yenye Adea ese efata the man duembra la about that a quick one are you coming from the backdrop say sankrofo amobobo omudino to draw na no eyi omani ma the vice president no ntina mo fi say it will be unfair say wo mo omayi omani mpa no constituency MPs ahodo regional ministers regional chairpersons nemne sa dom no eno na mamu fi say no ebe create unfairness ana because say you call the national elections there are a lot of MPs omutumi koye polling agents what of that Milia say no and our kind the appearance of support say ye ko to bay ebidum ahuridi ba kofo achi ebidum ye omo kasa ye we de monto aba no ha ye to aba ye kwa wie ye hwempanimfo a omo gya
radio so ejina TV so push it and nipa say monto abano kwa na bano kwa ya 2 year no enam so obi na ne din onya no bedorebe no ntino senke betumi e no kire say aha na bano ye to akonti amanfo dika I express baby a omo interest for now as am masankrofo ye as omo samba ye polling agent I say ye referee bi a na ji kotoko ho netan bia no kotoko ho asem no ka na kotoko ne house e ko bobo now is our referee no on and then somebody makotoko ne house like there's an appearance of biasness and which goes against natural justice and you know the empire who asem no say ke bia nke ba ye and obi anya baby and declare say mama for monto abano kwa ha ana obi anfuri gojina baby emfa say emfa microphone na question kwofo ano e wo platform so enanka obi ampanifo no eye niema in such a way say who baby a ombo to oma papo dia ene kenti ase beba but wait here e bi ma declare up out openly amanipa hu enti Lawyer Modate, let's cut to chase. Declare almost show interest. Ahana yan to abano kono. I did never don't be a referee. Hello, hello, Lawyer Modate, Utimenka. Hello, Lawyer Modate, Utimenka. Okay, let's cut to chase. Mami Musa say Enra, and then I'm from him. Say oh, Balotina Masukrantino. There's a possibility say Kennedy Akumpreko might also send a message. Watchro krata basebia on to me on so anyone frame akotoso traba no out na nakomia send your name kono omudin komo. There's a possibility crash baumia no mbokwa kota na chi na we Alan as running mate. Akoya school of thought looks like a propaganda. It also looks like and never be a penifodi won't come. Can you state to your followers, yes, sir? Canada, Japan, November 4th will be in the race. Okay, Japan, from day one of our race in Mono was stating it categorically. Yao the battery was it Matuma Numutu, Seminsi form, and I mean Jemu Emma Ubiara. Baby, Ujano, a wild Ujina. Yen accompany Japan, dear, you will race in the moon, na you bet tremu till the end. The year can say, Maubia Muhu, Maubia Kumantutu, and someone enough from Munano and Yanu Cray. A propaganda seno Sika and Nubia, a who are taught, a bit moso, and Omodo margin, Ekanya also Omokeka, which goes against the constitution of the MPP. So was he a Tuaba, and a selective Pamu 5, Neko to the end, near ye flag bearer. It is the Omono say, oh, and the movie jai we best step when we are air propaganda. Omokeka favor Omokandi Nintiminia, as well catching me quite yes, he might say, if indeed I may maintain, say, no question, it be a friend said, you're born in the CEO or Anakomia, and pay a pooling agent. If indeed, me maintain, but if indeed you're kind of correct. And as an Anakomia, but a pooling agent, you can imagine the undue influence. You can imagine a genius or the better at the end. These are some of the things that Yena Compreko Japan and the rest of the aspirants need to say, oh, yes, I did we dear. Nandy and Teddy. It's yen dear, a Compreko Japan, your campono dear, you will race in the Muna. Ya this said, you say, your bass now, your dear CN4, no, so N4 near November 4th. Ya ye di ko ikura ye friend no say Adea Dani Kurunu ya Adea Dani for chair ye say ye bass no ebe duru ho no obiara biara ya person obe tremu biara no obiara bi person obe join ye biara no ye bie windows ye bie yapono say obi ekwan wo mu pa. Okay, Japan is the driver. Lawyer Amodate, thanks so much this morning for your time. I appreciate your moments and the time you spend with us. Have a wonderful day and stay blessed. Okay. Okay. Alan Kojo Chematin Ra Krata, what about Bontina? And Sunday, you may be here in Yinano. The MPP election committee rejects Alan Chematin's claims of election manipulation. One more Krata on the Bontin said, Dear Alan Chematin Kase, you manipulate the election to favor some people here and there. No, and yes, sir, and it's here. Now, Muniebe. Nyauta Macro say Alan Kojo Chematin Uncle Independent.
ya utawa club nipa so be sa anwe egu gare bo be sa kwabra kase ba me bra wo chei esam bienu de di kan Omanhene Yaw Mahama say electoral commission expand sa entwe no betro na districts no mo de kono omo ne nyaadwen eno e wo ho afei ne ye ne amodate so twetwe nkomo say ministers ne regional CEOs from ne ade opeso ye police station a untimi so bi kwan because ye call national elections a MPs nom ne titire ko opte so be police agent amobia ye nsi ni kwan enti it's constitutional no maminti wo boss me das ye nchagwe for ne tie for ina no pay metimi aka say e free say yisi empanifo yi sesi ade no mo te o man mu eba ye it's like I say omunya omasum due tototo wo so mo de ye adwuma no because obia wo adwen po say yisi adwumako na wo hon aban bia wote so bia no wone ne konna ekra na enti emfa ho ne de obeye opposition parties ne hunu no say the certain government no ene yisi mpanifo no ekonna krana enti ade bia decision bia yisi ne de baba bonte bia no ya na omuhunu no say e favor the certain government no enti ne papa o ne boni o enya de so mbeti ase de birada NDC as a party actually day one say yesi adwumako ni nyame ya adum na so munya kwan ba bie mu a omodo omo nsa beka ho and their actions ni nyina no air pointed direct to say omohunu se ma me jemensa ene ne serebo nom ne nkofo no omohunu se adwuma no omo ye no eye means bi o pese omo fa so na omo de wia battle num and omo kura etres omo reasons ne fact bi a etres abato ye to ya atwa mu kura no omo wie mo de ma NPP amanyoko no yesi no dia ba ya wotre se limited registration exercise no ekwan ya wo pese wo fa so a wo ye no nie sa wo ye agya na wo ne wo yire atifie kura na decision bia wo beteke no maame no anya ho asam anka papa no ebenya ho asam aka sa maame ne take decision no a sa nkoda na anya ho asam anka ebia maame ne nua bi benya ho asam aka na ne nyina mu no democracy na ye de ye adwuma no ubetumi aka ba asuse ebe hodu no enti the former president John Dramani Mahama pese wo kire yisi ne se enti yisi ne wie ne bibia no a one publish names no ana the former president John Dramani Mahama kire yisi ne se kwan wan fa so wonya adwuma ana also on publish officers and me kire se yisi no ya omo wo no as a body no omo wo bibia omo wo nipa omo ne nsantwerofo edi nkomo ade be kire wadua wotimi frɛ Dr. Srebo papa say na ekode na yenso yenye ye de na mo ka kire yen na wa kire mu de a kire yen nti adwuma no mo ye no wo mo te se kwaye bibia bi wom enti se yesi ni wie na adwuma na ne findings ahodo ya ono a find hunu say no person we limited registration exercise no at the end of the game no obo publishing names no Koroma bi musa same way that districts na omo ye no to you as a citizen, not even the Omanhene Yaw Mahama can do be akano. Ebeboa ama omatimi enya the numbers. Won't people be disenfranchised? There be where disenfranchised is some bia mem. Me hu ade obetimi agena ba bi obeka se bia e fa means bi se be ye ntimi obi nto aba. District level no. On say ye nyina na bibim local governance no. Wo district level na e kire se ade no e wo form. District no eben wo pe nti ba bia nipa no wo no afa ne wanya 18 years ana asa bia bre bia atwamu enema ba ko mienu miensa bia makwa ma 19 ne di no se bad district level na e bia nipa no kura no oben district honum obetimi aye fast afa form kura ko tro ne din wo say proud to that say yeah registration to say nke bia haye wa wo kro me fro say mehame ye de emfidie ba mehame sisi ano de oteme hame no e wo so ofaka e ko hwidiem kwabena enne me hame ni bia no pe wontro ni din e wo so ko ne papa ho no ma na bia 10 cedis ana 20 no de ko tro ni din to be resi consensus sa sika na wo de faka ko no onya boss enya na omunya ya tena kura se pen sa wo kwa half me ha me sesi a se koduru se ye koto aba boss wo bia wo won kanan various aspirant no omo organize buses so edi omo ba ye wie sam omo kasa do omo ko enti se obi free half me ha me e free dade so aba
efiri sunkwa efira yago konkro magwagu yuma no eye simple de ma no candidate bi be fa ho ka nyina because akurase no ye ninim ye ho ah nye Omanhene Yaw Boakye ni Omanhene de so ye member mo yen ko fa no eti mo how on be yaw nyina ho adwuma because obia se wo bo adazo adin ya adazo de so ye member o wa ha wote ha sei no wote ha sei wotu afiri akotana ha mo yen ko fa no ka no be se saw mu nyina no pa do ma ba hwidi ma be register ye be sa mo chop money dabi ye be sa mo chop money kura de aka ho obi a wo tie me hafu bia nkasa se ma make me boa ye be to aba utimi hu no obi no nti wo so uti kuro ma ha me kuro dua ma ha bi ye na ko free baby na dinaba to mba chew se e dabi se ba chew me ba je say obi on ma home free on no se sa nti sa wo no e ko ba se bia ye be registration wo amfa wo ho anyemu a it will go against you wo be lose about opposition so oniskasa Oscar Oscar yeah what be fact now ebia certain MP no so dey bi na manim okay so me offer some register no money ha fe no ko for what you don't know that thing but we that's so rather fe what you try yes you wait to me the MP before 7 so ba what ba pa ma nti anopai on the limited registration I said na kwabere kana say duru ho ayetimi bi free constituency baby di bi mugu kam ko ye ni baby e ye omo adwuma ne omo hyehye ya omo ni mu ye na me baby a NDC 4 yi ba ko mu rezi ya me ne omo ya adwen se womo a womo ho aka no se bi obi wo wa o ye ya afo o ti hwiche mu na bi a ye ya de no tachiman bi a district mu wo na no so wo baby afi no no wo be soa ne ho edi ni hwiche ya ka ho ofruka ye beji onu asika ye beji ni hwiche ni sika nipa wo piano ti e basa safo no de disability has become ebe ha wo to omo na say ye betumi aye bibia ma omo yetimi abubum edi ama wo mo say bi anka bi a Techima district disability for wo mo nyina bi amu nhia wo nsonko ne ye beba ho ni aba ba ya ama wo mo eno bi a Techima no of munya ne saa achim woda mo so birim central wono mo a eye ho aka nyina mu nhia ewo asene community center ni a register ma omu saade we yesi ebe ya easy because that disability for no mo wo kuo bi mo akwa betima organize omo anu die genuinely esi etimi bo asafo no omo so ye nipa omo to aba na bi asabe ne na ba ko etunti na enu no etimi esi ni kwa ntumi antworo ni din no wanga aba easy no me ba o limited registration most often than not yenya ne district sikasemo ana and why this decision now because most often than not kobla limited registration school mu ebi omo de 10 days na ebi a swami embe omo betra ho no ebi a obekọ the next day bi a swami embe omo de 3 days na omo wi a omo bekọ ebi a sorry down home the 4 days so why that decision now say Adea Akye 2020 abato ye ntem polling stations a mutiti bie e ma be doors go by 36,000 boy enipa na nke ekobodom pem wo over 1,000 ye 500 e boy nti se kwa bi wo ho a ye koye nimu no ye betumi aye bebo a wo munye na se de wo kan bia no mu ni sika bia isi ni sika so then they should let us know say sika na ye hunu ye nim na ye nko na se obi ntumi nkoto obi ntumi nkotworo ni din de se de kwaba ka se kam mo ba tworo man ko ni mienu ni nyina da mo be kwa on MPP before you ma postpone me mo mu die se na me ka se me de ka me hunfum so bi e wo hu se ye ma wura no ko e agent kanu kura ba me ehun se de omo ka se na CEO su ni MCC ni wan wan nyina edi ba omi achi no nya no kore kebe hu sekre de Japan no so ye wopri no wo wa mo so pe o masema o mo so be gina wo machi a ebe mo machi tafo no kura to nya chidie se ye so kura no ye obi na sa de na firi ho na ba akwa ti se ye ba be bobo ye ba be ye ye ba be kuntokwa na ba kwa frase no o kasa an wa fa bo so be to abom ana so do sabe wo mani ana so be criminal reform as won se ye be hyew na akwada ne nkeka bebiri etimi de ka de wo mo ka no to me dear ka move so be ewom si wo bi so jira ba o mi achi a ye benya si wo bi so be jakare de japo achi so far you see wo bi o jakare ka bi baba
Edru November 4 na atokro no Kevin be you manim ene yakan Canada Japan na ebi maya so ma maka no so na ebi do machi akoto no nyina won krofo Kathleen Afeku no nyina so no mo won agent omo mpedi omo krofo a omo di ala yachi ti se na ala nso won kwa e de on be ko baabi sala nso won kwa Kathleen Afeku no ye ma mi sisi abrada pa no nyina won be ko baabi etikia miem na ya wunu se nya ba omi ankwa na si osudi na chi na omo so omo wadofo e wo ko no omo sudi o machi na no na be maka bi ma mi kabi no ka emu abie e won se ministers wo ko jina ama candidates as polling agent time from so bia ni na sanki ya hu opia so ombe ko kan ya chi ana so omo aka na chi a na ya wunu se ene do omo ye no womo so womo ye hypocrites tu pesa mo china secretary Japan woni dofo bi o ye MP woni dofo bi o CEO eti yemiem kebi be ko lekọ na aye fefefe you so say emuda ho kwara boss ade ba ko amahye ne nso ne se efiri mra nipa du no omumfo ni ba posters no so sei eden sem bebre aba communicators no try so metimi a convince Ghanaians but omo ya emfa e ba ya beduru se ye so ne so mane ka enipa enum stala no na ensem no kwa na ekoso asu se why na ye man no kwan man nko why na lead NPP as a party at this point nyame ya adom ekoto aba ne wie ye no a enipa num no gina ye no e ho na ma asem no kura san sei kura enipa num no genuinely ohwe ye wura Alan Kwadwo Kyerematen me to me wanye fair to